Muri Tanzania nyuma y'uko Samia Suluhu Hassan umukandida w'ishyaka rya CCM cyangwa se Chama cha Mapinduzi atangajwe nk'umuyobozi mukuru w'igihugu ku majwi 97.66, abaturage bongeye uburakari bwinshi cyane mu mihanda nk'imyigaragambyo nk'ibisanzwe. Ibi bikaba byafashe indi ntera ubwo leta ya Tanzania yashyiragaho umuriro ndetse na internet kuko byari byarabuze kubera imyigaragambyo. Ibi byose bikaba kandi byakomorewe nanone bikararakaza abaturage cyane, by'umwihariko abaturage baherereye mu bice byose bya Tanzania. Ibi ngibi byatumye abaturage bazamura umuvuduko mu myigaragambyo, biri mu bintu byatumye abantu bakomeza kurakara cyane. Aha harimo abagirije ibikorwa remezo n'ibindi bitandukanye. Gusa ibi byose byagomeje gutangazwa ndetse bigakomeza guca ku mbuga nkoranyambaga ubwo hamaraga gutangazwa yuko Samia Suluhu Hassan yegukanye amajwi 97.66, akaba yatangajwe nk'umukuru w'igihugu cya Tanzania. Gusa dusubiye inyuma gato, mu minsi yashize nibwo umukandida washyirwaga mu majwi nk'uzasimbura Samia Suluhu Hassan cyangwa se uzahangana nawe mu matora yaje gutabwa muri yombi, uwo yitwa Tundu Lissu. Uyu nguyu kandi akaba akundwa n'abaturage batari bake, by'umwihariko abatanzania bo mu mujyi wa Dar es Salaam. Ibi kandi bikaba byagomeje kurakaza abaturage batari bake, maze bigabiza imihanda bagomeza kwangiza ibikorwa remezo muri iyi minsi. Gusa byaje gukaza umurego kuri uyu munsi wa none ubwo uyu muyobozi yaje gutangazwa nk'umuyobozi mukuru w'igihugu, ndetse abaturage barakajwe cyane no kuba internet yari imaze iminsi yarakuweho n'umuriro w'amashanyarazi mu bice bimwe na bimwe warakuweho waje kugaruka. Ibi bikaba biri mu bintu byarakaje abaturage cyane, bajya mu mihanda by'umwihariko nk'uko bari basanzwe bajya mu mihanda, noneho batwika amamodoka n'ibindi bikorwa remezo bitandukanye. Samia Suluhu Hassan agomeza guca amazi abagomeje kumurwanya ndetse batifuza ubutegetsi bwe, ariko ibi nabyo ntacyo biratanga kubera yuko abaturage ba Tanzania bamaramaje ngo nagomba kuyobora. Nk'uko tubikesha ibinyamakuru byo muri Tanzania bigomeje kuvuga yuko imyigaragambyo ikomeje mu gihugu hirya no hino mu baturage. Aha karimo gutwika ibikorwa remezo nk'imihanda, amateme y'ibiraro n'ibindi binyabiziga, ariko cyane cyane by'umwihariko bakaba batangiye kwibasira n'inyubako z'abastari cyangwa se ibyamamare, by'umwihariko bibogamiye ku ishyaka rya CCM. Ibi bikaba biri mu bintu biri guteza ingaruka, by'umwihariko biturutse ku kuba amashanyarazi atari kugaragara muri iki gihugu cyangwa se nta muriro uhari. Internet ni hafi ya ntayo, mu magambo make igihugu kiri mu icuraburindi. Ibi bikaba biri mu bintu bigomba guteza ibibazo, by'umwihariko mu iterambere ndetse n'ubukungu. Bikaba biri mu bintu ushobora gusubiza ubukungu nyuma, by'umwihariko muri iki gihugu cya Tanzania, ariko nanone mu murwa mukuru Dar es Salaam cyangwa se Dodoma. Ariko bikaba binagira ingaruka ku bagura n'abagurisha muri Tanzania ibicuruzwa bitandukanye, by'umwihariko bikora ingendo zambukiranya imipaka. Aha hakaba harimo ibinyabiziga biza mu Rwanda, muri Uganda, muri Kenya n'ahandi hatandukanye. Ibi kandi bikaba biri mu bintu bigomba kugira ingaruka muri diplomasi mpuzamahanga, by'umwihariko ku gihugu cya Kenya, kuko abadiaspora cyangwa se n'abandi bantu abambasaderi b'ibihugu hagarariye ibihugu runaka muri Kenya atangiye gukuramo akabo karenge, by'umwihariko uhereye ku banyamerika. Leta Zunze Ubumwe za Amerika za buri muturage wazo uherereye mu gihugu cya Tanzania agomba kuguma mu rugo akarya ari menge akaba maso. Bikaba biri mu bintu byatumye n'ibindi bihugu nabyo bifatiraho bitangira kuburira abaturage babyo baherereye muri Tanzania.